tango fie o ele li la e o I le mamalu vi ia o le tupu vi ia o le tupu fusia I le malama le pongi sa ua sola ngā te tele si ufofonga ngā te tele si ufofonga e ofo fongia oe pese mai e ofo fongia oe e lo mai e ofo fongia oe lo matai ele mava e oia e tu mawha avavau mai le amatanga e o le ngataanga le atua tolu ta sipa ia tama le alo le angama le ona mata utia le mamoena fasia e ofo ngia oe pese mai e ofo ngia oe e lo mai e ofo ngia oe lo matai e sili lo suafa tatau I vinga o te vivi sili oe e sili lo suafa tatau I vinga o te vivi ia e nei e sili oe ofo ngia oe pese mai e ofo ngia oe e lo mai e ofo ngia oe lo matai Fale lona lotoa male viinga ona fai totoa male pese ia leo tele si ioli Hio viinga se tau atui lo mamalu ia alala Alleluia, Hosanna.
Te ifo atu Atu ilo mamalu Soya I no lo o ifo lo no fo ali Angeluolo o fai pesenga mavivi si ioli ima iovinga se tau Atu ilo mamalu Ia alala Anga Alleluia Osana Se ifo atu Ilo mamalu Sisi ioli Ima ioli inga Te tau Atu ilo mamalu Ia alala Anga Alleluia Osana Te ifo atu Atu ilo mamalu Sisi ioli Ima ioli inga Te tau Atu ilo mamalu Ia alala Anga Alleluia Osana Te ifo atu Atu ilo mamalu Te ifo atu Atu ilo mamalu Te ifo atu Atu ilo mamalu O le tapo inga I le tu. Yesu ina
tō vivi I atu I le li'i. Vivi I atuia o tō o nā le li'i. Vivi I atuia I le suafo le li'i. Ia vi ia le suafo le li'i. E afua mai le mea lua e ai le la. E o atu I le mea e ngoto ai. O siri lava le li'i lunga o nu e se o malava. O na mamalu o siri le langi. La tātou tatalo, let us pray. O mātou laulau tutu I luma o la o fio le li'i e. A vatu la mātou whaatu e la mātou whaaloalo. I la o fio. A fio mai anganga pa I ae I awali tia le menei. Mātou te avatu ai le taulanga e te tau mono mea I la o fio. We're gathered here as servants of the mighty God, offer you our praises and to glorify your name. We ask that your spirit fall heavy on us so we may worship in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. La tātou amata nei sauninga el pese, te inai tātou el special choir, pese onus fultolu, e lo suafa Yesue. te vivi ia te oe i lo u o langa nei a o lunga e sauni ai vinga
te livi ia te oe ilo u o langa nei a olunga e sauni ai vinga loto manganga alo te ina I tātou le tātou talo sanga tele tātou wifo ma te talo I le tua. Let us pray. Le tua sili e se ne whaia le langi ma le langi ma me uma o iai. Ne whaia le tangata I lo lava whatusa pa ia. E leifo I se mea na whaia ele I whaia e la uofio. E ofo I lava I mea o lo whapepepe mai e saia nisi. Mātou te taritonu matalia. Na whaia uma e la uofio na mea uma. O le tua e le saisaitia e le teimi ma le no whoanga. E te inei Long Beach ma e iai Samoa e le teimi atasi. E le ma whai foi. O na tau fiofi lo mata I sau pa ia o lo whaatonu tonu ai ngā luenga o le whawhanga. A mata mai lava I le tamai anufe o lo te tolo ile ele. Se I o lava I galaxies ele ese o lo I paneta e tele. O lo whaatu mawina I fo I le ola e la ofio. A mātou mawhau I le tele ma le ano noa I o la ofio. O ai ele tangata o e manatu mai ai I a te ia. Ma le atali o le tangata o e asi mai ai I a te ia. Le mai o lo nuu malau e kalesia I lana tāpua inga whaitele I le neitai ao. Mātou o mai malo mātou langona ana le sea noa la wafio na ia I mātou. Se manu ua whano I mātou. E le ngata I mai leia le fili e mawhai o nā whaina ai le ola whaletino. A ona mai lei foi. Io nā nganga I mawhai o na oti ai mawhano o mātou o nganga. Tele o tua ese o lo a whea la mātou malanga I lewa yaso ma lewa yaso I le ala. E a vanga I ai o mātou loto ma manatu te totasi. Mātou te talitonu ina a lātou folanga ma lātou polomisi. A le nei ua saofanga mai I mātou I le nei tae a mātango fie. Ua tele ai upu I manu ai titi upu I mala. O mātou a watu ai I la wafio le whaftai, le whamanu ma le whanetanga. O na ua whaia e la wafio mea silisili ma e manu malo pea. Mātou mawhau le mātou savalinga I le lava yaso o mawae. Whiau whaitele ma whiau whaiteito tasi. Whiau I whale whai ngā ruenga. Mātou tofi matiute tutono o lau e kalesia. O mātou mana tua ai le nei upu mai la wafionga pa ia. O le mātou whana tuanga e le se whanga tuanga I iwi mani a ano. Au le whanga tuanga ma I lātou o lo te ia whalapel putonga ese. Na mātou mawhau lava whalapel putonga o lo au maia vai inu I o mātou lau. Mea ai ma mea tau mafa. Whaalelei ele o lo lelei ai I a fua o whaeleleanga. O na mātou I loa ai lea. O I nā o lo ta oto ai leisi vaenga o la mātou whinaunga. Whapena fu I healthcare systems. I leo manino lelei ma malama lama ato toa iai I mātou. Na mātou I loa e pese I ele eise tau o ia mea.
E alupu moni lava a mātou double click ma tosi ni nii. O na mātou I loa ai lea o lo tanu I nā mai lea le fili. Winga o le ti Apollo. E fautuaina ai tangata teitai. E mawhai o nā whaina ai le lau te lenga o tangata. Ua mātou whaftai lea le ie o na ua e na nāina lau fina ngalo ma ie ata mamai o le lolangi. Ua e whaali I tama vale vale. Ua mātou I loa ai le nei mautinoa. E te au whatasi ma le polonga, ma le mativa, ma I lātou ua mali liu a lātou tane, ma tamaiti ua mātua oti. Au atili mai ia I mātou whauwhawina fo'i le nei au lotu ma le kalesia. I wane ngalo ia I mātou le nā upu moni. O le mafuanga le nā na whao e pa ia o le atunuu. I le tala le leina watu e misionale I o mātou lau ele ele. Aisea, wa o le tala le lei e fia umai nu uma. E le fia ai I lātou o lo whaia le ami o leanga. E fia ai I lātou o lo tausisi pea I a whaia le ami o tonu, ai pangalea. O le tauia lo lātou tautinga. I lātou o lo mātitiva o na o whainga le nei atunu o e sila fia. Le leo o lātou tutongi. Ua utu le pito I lunga le tamao ainga o lo lātou wafu sisina. Ua mātou tatalo leli I veo o mai le aso e whai ai lo fina ngalo I le lalolangi. O na salafa ai leo maunga, whaatutumu fo I vanu, tasi tangata uma I le malo la o fio. Ua mātou manatua I la mātou tatalo, I le nei atunu tele o Amerika ua mātou whai malo whaatasi I ai. Ua mātou malanga mai Samoa ma ua mātou mata I tuina le lofa ma le anga leo la o fio. Na foa ai le nei atunu lua se lau 5 tausanga taluai. A mātou whaitau I ona whaavae o na mātou I loa ai lea e ia ai ia te tau o le tangata e le tau mate ina, inalienable rights. Na tuu e oe le tamā I le tangata, mai le mawhai lava e se isi o na se ina mai ia te ia. O le a ia te tau I le ola, o le a ia te tau I le sauratonga, o le a ia te tau I le tau fetuli, mo mele lei. O whaavaea le nā o le nei atunu, e le ato toa. Ua mātou tuu I lalo, ma ua tuu I lalo e tua a o le nei atunu. Leo lo tau mawhai I mātou e sawa vali ai. E ese mai nei atunu I atunu e whao ngā ele malosi o le tangata e tasi, totalitarian. Ese mai le nei atunu mai isi atunu e wha ainga a le tautoto e le mawhaiona maua se awanoa e pale ai. A le nei atunu malona whatamanu. All men are created equal. E peo se mea na oto mai le tuspa ia. Ina ue whaia le tangata I lou whatusa pa ia. O la mātou tatalo leli I maua lo mātou malosi. E lafo I fo isa mātou maa. Lafo I fo isa mātou aso I le whawina o le nei fale. O lo mātou no nofo ma manuia ai. Mātou mantua ai le vala au o la o fio. I te tai o le whatuatuanga I apera amo, I a Mose. E o lava I lo walo I Jesu Keriso. Na liu tino tangata ai la o fio I le tangata. Lea ua foa ina ai le whatuatuanga Kerisiano. Ua mātou tatalo leli I au ngā fo I o mātou teimi. Wai o me fo I le teimi e tō ai le manawa al tangata. Ma mou atu I le nei lalolangi le tumau. I au ngā o mātou teimi e whaiso mātou au ngā I la o fio ma lo malo.
Ua mātou talo mo ngā luenga o le neiva yaso o la amataina. Ngā luenga le kalesia, ngā luenga whaiteito tasi. Ia iei le whamanuia ngā la o fio. Mātou mantua fo inisi o mātou te tai o lo whiangai ma whai ngā malanga. Ia mātou te ape le ali ie ma le mautinoa. O lo iai lo mātou a inga i lau e kalesia. Mātou te talo mo i latou o lo ala whai mai le nei tai ao i whaanoa noanga. O no mafutanga o le petia o no leoti. Wha maise o ao alofa ia i latou. Mātou te talo fo i mo i latou o whiangai matonga fitinga fo mai. O no ngase o le tino, ma ngase o le mawhauwhau. Se i alofa le ali ie. Wha malo lo ia i latou. O e lava le fo mai na si i mai atu iai mai i lao na pō. A le o le whetalai atu o lao o fio, o le pai atu o ao. O na malo lo leo le mai. O mātou te talo ia whapeina foi o na whaia. Fo mai o le nei, vai tau, ma fo mai o le mawhauwhau. E langa aile, mana wha malo lo lao o fio. If we have but one request for this worship service, it is this, Lord, that we are able to distinguish you from wealth, that we are able to serve you without the burden that comes with serving other gods. Would you also give us the insights as we bring ourselves to become available, vulnerable, persuaded to what your Spirit is doing in us, in the community, and around the world. Ia le nāla mātou te talo leli ie. Tui nātu whaatasi ma te talo lilo le tangata lava ia te ito tasi. Te talo na o oe lava, e mawhai ona avatu i aita mā, se ia ta lia mai, mawhai i ailo fina ngalo ai le o mātou loto. Le suafo Yesu ke riso lo mātou ali i mal whaola, o le mwala au atuai. Amen. Ia tu Tātou tue pese le ingo le tua te ina i tātou le ofi pese sa lau iwa sifuru le whaafofonga te talo e.
Tātou te talo mo le whai. Mātou sauina le neise leni mo la o fio le li ie. Tupe o mātou maua o ngā luenga o aso te tasi. O mātou te talo le li ie e whaongaina le neita mau ainga o la o fio. E whalau te leina ilo fina ngalo le menei. We ask that you receive our tithes and our offerings. And would you receive our hearts? Let it be true worship to you. Amen. O le fionga le tua la tātou whaita wina. E vangalia a luka o mta upus fumaleono. Tātou whaitau e pe ona masani aire wha upu mua. Whapau mai le wha upus fumaletonu. Our reading this morning is in your bulletins. Luke chapter 16, we'll be reading responsively in Samoan, verses 1 to 13. Whataoto i le au ona ua mio le tonu. Whetalai atu foi o ia I ona soo. O le tastangata mau oa sai le au ona e pule. Na molia o ia I te ia o ia mau ana mea.
Ona whai foi leo leo o nei lona loto. Sa se mea o te whaia. Wa o le a whaate eina uelo o li I le whaiva o nei pule. O te lem whai ona eli o te mai aisi. Ona ami le e ia o tangata te itasi uma o ena ai tā lafu I lona alii. Whaiatu. O whaiatu I le tasi pe fiala o ai tā lafu I lo o lii. Na whaiatu le o ia le tasi pe fiala o ai tā lafu. O whamai o ia o tanga saito e se lau. Na whaiatu lea o ia I a te ia, I nātang o ia I lautusi, matusi e valu se fulu. O te whaiatu fo I a te o tou, o le oa o le ami o le tonu. Ia o tou whai ai wō ma o tou. Ni ia lātou te lia mai o tou I whale whaavavau, pe ao o ina leto e ao ngā ia mea. A whai lātou te lei whaamaoni I le oa o le ami o le tonu. O ai ea sēna te tuatu I a te o tou le o moni e tausi. Malwha upo sfumal tolu. Talo te mi umalawa tātou te whaitau e mwhalongolongo I upo ana fionga. E wha ato to ina e lona manuia I a I tātou. Tuma watu pe I a te ia lona lava vi inga. Nei se I o I le whaavavau lava. Upo o whitwhilia e whai mamatua o le nei aso. O le whatau si unga o le whai upo e sfumal tolu le na tātou whaitauina. Tau te le ma whaia o na au auna I le atua ato ma le oa. You cannot serve God and wealth. E te le anai mo monga le nai tutonu le tusi le na tātou whaitauina. Mo fo ilava noe le neiva yaso e vila luti ai le tele o isi fo ia o ngā le li. Ia o le mele na e te tau na alu ia I o tātou teimi. A mosi teimi pupu lava lea tātou te mafuta ai le nei yaso. O manatu se au mai le whetalai ngā le li I lea tātou te mawhauwhau atili I ai. Tau te le mawhaia o na au auna I le atua ato ma le oa. Te manatu e le ia se isi kerisiano e le I whaalongo I le upu lea. E le nia upu le lii. Ua loa tausanga o tātia I la tātou kanona. O le upu moni e le mawhaia o na au auna o tau I le atua ato ma le oa. O ilo manatu a matauna tosi ni nai maaia te tele o lo o iei le whaitau lea. Atonu o le nae a matai o na oa matatou ta lia ngō fie ai le nei upu moni. So pe o le maa mua o le atua.
Fesili tātou o le ale tua. Ia, o te le atala e whai iai, a whape fo ua lona e iai le whatuatuanga. Te le ne e whai tau I tala. E te la ngona lava le tua. To whai tātou ma fōlinga o le tua. O mena pe se I e alu al tangata e pe I te lava I ele mele I. Ele mele pe se I e leo I elo malamalama malo malosi. E alo I tu tonu o lo DNA. Fōlinga o le tua le na whai ai au. So pe o le maa mua le nā. Atu ulava I first principles a whanau mai loa le pepe e pe o lona atua le tina. Wa o le tina na te whawhanga I a te ia, suilo na ie, whanofo file mu te me popole ai. So mo first principles lava ia more le fides, more le pepe, o le tina o lona atua. A tau wherololo wa mata o na savalivali ma tolo le pepe malu I le aonga. O na whapea whule o ia se, o le whaia aonga lo ua tua, o le tau mai I a te au me ao ina o whaia. Whasolo lana, savalinga whalea o ina I le kolisi o na iloa tu foila ia o tangata pe eselo lato whatu fungaina na ilo le whatu fungaina o lona tina sa masani ma mawhana whanai o na avea fo I leo o nā tangata mātua I a te ia. Whailana ngā ruenga o na matai whai ngā ruenga ma I lato o lo sainia lana siaki o tua nā I tangata. Wa o lato e a maia le ponesi, e o maia le oa, e o maia tupe, whatawaita a vale, whasosolo lava. A wane tātou tuspa ia o na tātou I loa lea o le tua e whailo na leo. Ina ua wala au e ia apera amo. Tūlo nuu malo ainga. Le ainga o lo te maa a e alu I se mea te leiloa e whaimo oe malau whanau. Whato te leina lau whanau e sili atu nei lo le one o le matawhanga ma whetua o le langi. E manuia foi ainga o le larolangi a te oe. Le amata ia le Abrahamic tradition lea aper amo, Isaako, Iakopo. Wo o mai lava le temi le nei. So the first rock, the first boulder, let's say, of distinguishing further Christ's message this morning, you cannot serve God and wealth. The first boulder is God. If you've been around the Christian faith, you will discover that God is this mystery that you cannot totally comprehend without assistance. God is a priori. God is the source. He created heaven and earth from the very beginning. One of the attributes of this God is that there's a certain truthfulness in his speaking. When he said in Genesis 1, "Let there be light," then there was light. That's why we try to keep our promises in our speaking, because it's godly attributes. You have to keep your word. That's where that's coming from. God is spirit, so it's not something that you can put a hand on it. It's something that's discerned. When you unpack the term God, you'll see that God is consistent over the years. What God does now, God historically has done that in the past. I know the choir has this fundraising that I participate in every week, and it's the NFL games. And if you ask the question, which team is God's team? Well, for me, I'm the Chargers, but I don't know.
If we go back historically, you will see that God's team is the underdog. It's that team that had the worst record last year. That's who God sides with. Historically, God sides with the orphan. God sides with the widow. God sides with the poor, the downtrodden, the disenfranchised. That's who God sides with. So pe ole maa mua le nā o le tua. Whamailal whetalainga le li e tele mawhai ona e au auna I le tua. A toa ma le oa. O le silal nā maalo na lua. That's the second boulder. O le oa. O le oa o tātou sila fia uma. O me tāua ia e tātou o tupe. O me utu I eile ta mau ainga. O le oa e se tia e tu la fono o le teimi mal no fuanga. Le winga o le tala nā sa I teimi na utu eile ta mau ainga I lafu manu. Ia, nei teimi lo ua utu I le tupe. Na ile teimi na tele ai tupe I lalolangi tofu ala atu nuu ma le tupe. Ina umal tau alo na lua o lalolangi na whai eile mali lienga a malo te tele o lalolangi Brentwood Agreement. Nana avea ile tala maleke whai malato tupe. Oa, e utu I eile ta mau ainga. E le fo utu la I mai isi me fo be utu fo I tangata I le euro. Le fo utu la I mai le Bitcoin e pese I o le oa le nā. O lo utu I ele ta mau ainga o tangata. The second boulder is this notion of wealth. Some people are now saying that wealth is health. Because regardless of how many billions you have in assets and in the bank, without good health, it's not worth much. So pele winga le nao le oa o se me pele ya te oe. A so I fua le li I sa le ai lava se mea na mana o mia e ia ila na ministry ele I maua e ia. Le asini na malanga I Jerusalem o le asini no no. Le awhiawhia o pito lunga na whaiel tal suanga mo na so o le whale o le istangata. Sa tauro na whaatino ailo na whaasalanga. E o lawa I le tunga mau na malolo ai o ia. Sa maua o mamai ia mea. E manao iai. Ma istangata. Ana lala mua lava lo na manao ia wha uma le whiau. Na leo na sau. Le al whiau. Whailo atu I tangata le atua. Whaato toanga o perafeta mai le whengainga tuai. O le saunia e ia o le whaolatanga mo tangata mai alato wanga sala. Pe o le whaatawaina le nae le lii o le atua. Te pena o le vā o le tangata ma le atua o whaaleangaina o no le angasala. Mai lana whetalenga o awenei matatou matua. Tu te le mawhaia o na au ona I le tua ato ma le oa. Atua, oa, I ma le boulder ma le maa muli muli o le au ona. Au ona. O le almea ta o le au ona. Ia. O le au ona e pese I o se ua ave I aini mea e lona matai. O le au ona ele o le matai lea. O le au ona ele o ia e ana mea. O le au ona e ilana nafa. O le tala la len tātou whaita wina, whai mai o le au ona pule. Ua mau mau mea lona matai. Pe o le winga le nā atonu na amata o au ona. Au ona o le lei ma wha maoni o na whai mai leo le matai. Ia la au ona pule oe. Ia ona pule ala ia o le au ona. Ua ngalo ia ia e leni ana mea ia. Kalone suau. Saito. Fale manu.
Whamau e ia, me alona matai. Ia na ami lo le matai le tasi aso ma whai ato, le ale me leo te whalongo ia te oe. Whamau mena watu ia te oe te tausi. Ia ona whai e lole e ia le tonga fiti lea. O mai tangata sa lato ngā lulue whatasi, ma discounta lato e tā lafu, i le matai lea o le atulia ia. Na si i roa i e le li i le melea ma whamai mana ia tele le mawhawhau le tangata nei. E lo le winga lao le fina ngalo le li i e le lei le amio le tonu le ai. A le winga o le fina ngalo le li i o le amio le tonu ai e whai le realm leo le oa. E mawhai o nga osi e oe ia le amio le tonu, ma whao ngā le oa mai le amio le tonu. E ta pena iso no foanga i le whaavavau o le atua. E pe o le mele nā le na si e le li. One of the challenges with this teaching, especially in between the translations, is there's the word o'ona in the Samoan language is both a noun and a verb. O sieni o le o'ona le atua. That's a noun. O sieni o lo o'ona I le atua. It's a verb. O le nauna lape e yeilo na tino e mawhaina e tango iai. A o le o'ona ve ape. Pe e tino I matangi. Fato ai loa lava ina ua whaisa ngā ruenga. Lafo se tupe. Whaisa manatu. Whamaila le li I tau te le mawhai o na o'ona I le tua. A toa ma le oa. Tau te le mawhai o na o'ona I le tua a nganga tino I matangi I tau te le loa. O tau o'ona I le oa. Resi mea tātou te loa I le maa leo le o'ona. E pese I e le ana e le o'ona ia me to tino. La ona le lei e le ana le tāleni. Ese mai le matai. Le ia te ia le ngā luenga na wala uina I le o'ona na te whaia. Tātou mantua le tāla I tāleni. Tufa e le matai tāleni I o'ona e whatatau I le malosi o le o'ona. 5 le tasi, 2 le tasi, tasi I le isi. Whananonga lava o le matai ia whaise whasilinga. Ia fōi mai oie la na malanga ua le nao le 5 na watu ua maua le isi 5. Le nao le 2 na avatu ua maua le isi 2. Pe o le winga le nao le o'ona tausi mea. Ia malmatua la na tātou mawhawhau ia I whamaila li e le mawhai ona e o'ona I le tua a doa ma le oa. 2 masters cannot share one throne. Tala le na whamatala e le li'i. Le tala I le o'ona e le iaiso na manatu e audit I ana tusi. E le iso na manatu e toe fōi mai le matai o na whai leo se suenga I lona whao ngā ina o aseta na ia te ia. Le ise manatu o le o'ona e ese mai o ia nei lo le matai. Wa o lana upu e pulea ai le tele o oa na I ona 5. Ia, mea o tātou I loa. Na ele temina are tai. Te manato le lu'i na mo I tātou umalava, lo ia I tātou tāleni, lo ia I tātou metodino,
Lo ia I tātou taimi. E le taimi sa ili mai ai I tātou. Po a tātou mea na whai. Tāleni na tuina mai e le li. O lava ne ngalo I tātou o nā le atua. Wa fio mai Yesu Keriso. Tomo whai whapula le atua I ona tangata. Whamai ona so a ma whai lava o na mātou wa ai I le atua o na umai leo o mātou manao. Fatu le li o le ua wa ai mai I a te au. Ua wa ai o ie le tama. Yo lisi le nā sa o le tua lea tātou te tāpua I ai. Tātou te le tau wō ma mao I le vate te sa ili le tua. O le ua wa ai I a Keriso. Ua wa ai o ia I le tua. Ia manatu muli. O le tua lea tātou te mawhau I ai, ma avea ma tātou ma atuli manu. Le tua le tamā, le tua le alo, ma le tua le nganga pa ia. O le tua tamā lava ia e ami o tonu. E le ai lava se isi e sao mai. Ia na whai unga. O lona toa sāle nā e autupulanga. Le mea na lulu e o tātou mātua e sele I tātou, o la tātou e lulu e sele a tātou whanau ma whanau o whanau. O le ami o tonu le nā le tamā. Au te pena e lo nalo I Yesu Keriso le neiso o tanga. E le ngata e whinau I lona tamā. Ia e tū fo I mo tātou. Mena leona o ngā tutonu Keriso I Kalesia Kerisiano. Eise a ona o ia o le ulumatua o e uoti. Fina ngalo ai o le tua le tamā ia oti le tangata e tutongi ana ngasala. Ale soi fuo Yesu Keriso. Tu I lalo whateite inga. Lea malu ai tātou ma mau ai so tātou wala I malo. I wa fio Yesu I le langi. Wa fio mai matu ina mai le tua le nganga pa ia. Te mi umalawa tātou te whisilingi ai mea fō. E tātou I lo Keriso lo te tonu I ai tātou. Iei fwili ngā lue ngā le nganga pa ia e whai. So when we ask the question, what is this God that we believe in? We believe in the triune God. God the Father that wants perfection, will not tolerate sin, will kill us and have us die for our sins. That's God the Father, God the Son. It's this idea that we as humans can fulfill the image of God that's in us through believing. Right? We get to sit at the table because of what Jesus has done. And then God the Holy Spirit. This thing that comes to us when we open ourselves up to being vulnerable and to see what God is doing in the world. And regardless of where the world goes, God the Holy Spirit will always be with us. Yeah. Whamaileli I le mawhai ona e au auna I le tua. Atua ma le oa. So whailau whilwhilinga. Pe o ngā tutonu le tua e pe o na whaali mai Yesu Keriso, leo lo iei sao ninga le kalesia o lo whai e le ngata ia e tātou, a le lalo langi Kerisiano atoa. Pe tātou te whiliwhili le oa. Le oa lea e mate, e le ise ola e mawai. Le oa le seiseitia e teimi ma le nofuanga. A tātou whiliwhilia I le tua. Iona ato toa leo o a tātou te mana o mia. Me le li ilana launga I lungo le maunga. O ato te pupole I o tō wola. I mea tō te ai. Po o tō tino I mea tō te lava ai.
E o tau sa ili mua le atua, lona malo ma lona finangalo, malana ami o tonu, o na whaau popo ai leo na oa i a tau. A wae le mawhai, o na tātou au auna i le atua, whaatasi ma le oa. E la tātou whai, o le nei sauninga, il pese, o te ina i tātou e le ofi pese se sfuma le ono. Pese se lau iwa sfulu. Pule la ofi pese le lato pese whai, o le tātou sauninga le nei tai au. Le tātou o whipese. Whenea wanoe whaafatai atua i te maitai o Carissa. Mo i lātou o mafuta mai le tātou worship. Ia wala ese lungo lo penga te whailangi o le wamatona. Te pena whaalelei ia le tātou pale whengai. O le manatu ina ia awane i sei tia i tātou e tu la fono le no foanga. Ma le taimi. O le winga o le tala po o whelava se mea e te iai le lalolangi. Ma whai lava ona e tune in i le second Samoan te vai po mea le nganga pa i o lo whai le o lotu. Me le whaftai atu e te maitai o Carissa ona pese i o ia leo o tu le ia. O tātou tupulanga talu talu fau ia. Lo tu le ia leu tuina o le nganga pa ia i o tātou foi vai taimi. So
Po se mela mau te alu iai o tangata umai a lātou telefoni. E pese I o malu ia ua tapu vaitasi iai ma tāpua iai tangata. I le ngata e tāpua iai ia tua ese. Ia ele manatu e tau fo ina tāpua I le tua lea, le tua moni, le tua lea na whaiele le rolangi ma mea uma o iai. Le whaiata te langona e luta loto, lota nganga o lo iai I nei. So o le talo ia manuia tele ia ngā ruenga whau, le nei au lotu. Venei ava noe mol te le tufo il whaaftai le fionga te whono malau. Ia pese I o I lātou ia e fwe mua I le tātou ngā ruenga. E whengo fiala ngā ruenga a mātou o whai ngā ruenga I upu. Tālo sanga. Ia pe o tō waipa u I ele mamafo le avenga. O te talo ia maua lo tō malosi. Ia maua o tō manatu. Ia te o tō fwe le nganga o le tua. E whailau tō tau tua. Ni mwhailau tō tau tua I le tua. Whaatasi ma le oa. E sele me lea o le tau tua I le tua, a toa ma le oa. E manaia le tau tua I le tua. Whaatasi ma le oa. O ngā tonu le tua, ia e mana mia le tamau ainga. E whai la me ia, e pe o le podcast ma whalelea tato wala leo. Ia mwhatau e fo I mōli. Ia I manuia tele le tato nu I le neiva yaso. Wala tato whai u le talo. Let us pray. We're mindful, Lord, that we are one of many churches who are trying to occupy this space, particularly for our people. We ask that you continue to come to us, encourage the leadership, so we can continue to serve you. We're now going out into the world. Would you give us the courage, the boldness, give us the insights so that we encounter other beings made in your image, that we try to reflect that as well in ours. O mata wo I le si ui o le nei tāpua inga. Ang yangi malia fo I lo wanganga pa ia I o mātou maoli te tuatasi. O maiala ia o le toa, le atamai, le malosi, mātou te o atua I le lorangi le neiva yaso, ma whapeina o na mātou whaia. Ia tuma mai o mātou lunga, le lofa tuno tele o Yesu Keriso lo mātou o li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. Il man mafutanga le motusia malau wanganga pa ia. Iai mātou malau whanau I le larangi au au. Nei eo I le whaavavau lava. Amen.